Rom Isak. Errieko. Ya uwanay ngong kisang nan mong yongi unsak por yay men susakan en meurla. Ya uwanay ngit o kin kapakap kin rail ren coach. Po ikak patete tuwan arail inenen patutiyang coach ap socha kakait ni pungan marain melel. Po irail socha ese al me aramas kin pung ilaren coach. Re ap kin songosong wawait kipin arail elen punglare. Eri re ap socha kin maitong coach en pain kachin kapung rail la mon silangi. Po krais kachito o kaimsakla koson neto. Po aramas koras maposon en pungla ren coach. Komeurpen aramas koras. Eri yech ma Moses inchinyeti tuan punglan aramas ren coach sang ni arail pan kapayata koson neto. Aramas naman makin kapayata autaben koson neto pan maurkila koson neto. Ayech makachail kin watak tuan achail pan pungla ren coach sang ni poson. Kater pen leme is me pan kotalang nanlang. Mech pan weweki po en karetito Christ. Kater pilinta. Is me pan kotila pan sampa. Mech weweki po en watato Christ sang mela. Eri, yech me emasani. Masanan coach kin mimi limam ni awam o pilnan mongyong. Mech weweki masanan poson makachail kin patang kiway. Po makapan katete kini awaman mesisas yay kaun o poson nan kapetom me coach kachin kaya sa tasang mela eri katan meurla. Po achail poson kin chepsang nan kapeta chail o imak chail kin pungkilaran coach. Achail kateta kin chepsang ni awachail o imak chail kin meurkila. Po puk sarawi masani. Memen makin poson sochepan saroti. Eri, masan wach orapene aramas koros, po socha wak pasang mianan pungan men susakan o men likikan. Coach yay mechemen, mebilkaunen aramas koros, makin kachin kupramawi aramas koros, makin likwaryong Nintuan puk sarawi masani. Koros makin likwaryong maran kauno, pan meurla. Ayatuan arail pan kak likwaryong marasocho poson. O yatuan arail pan kak poson marasocho rong masan pe. O yatuan aray kak rong mamasan pe socho pan wiyawiyong rail. O yatuan masan pe pan kak wiyawiyong rail. Masocho menin katar pan pekatar lang rail. Nintuan puk sarawiya masani. Met lengan o kasalel achail utial menin katarkan niarkin wakoto rongamao. Ap kaiten irail koros me ala rongamao. Pain Isaiah masani. May ngay kaon is makamelele achpatak. Eri, poson kin pulsang ni rong masanan coach o rong masanan coach kin pulsang ni patak tuan Christ. Apudanitak. Melel poch merasaikin corong masano? So, ronger, popuk saraw bil masani. Ngelaray kan, lel pesangyer wasa koros nin sampa. Arail patakan, kipetir sampa pon. Ipilpan pureng itak. Yatuan aramasan Israel kan, resocho wewek mech. Eri, pain Moses, mechepin sapeng. Ipan kalwakin kumail aramasakan mesocha utan arail way. Ipan kalngar-ngarikin kumail John way poy ew. O Isaiah inanen eima ni masani. Irailakan mesocha kin rapakin ye retiaryetar. Isan saltar mon iraikan mesocha kin rapakin ye. Atuan men Israel kan pilmasani. Ikapawer limeikach
ran eupon po ien kasamo aranas sapei o kango tikan.